Webafowethu ngeke nikholwe umthandeni igcokama elisha umfoko amanqele-ke sevele waziphosa zonke etalabha-ke uBobo umfana wepiki laphana-ke emtalabha-ke ubunsizwa ephinde futhi emtalabha njenganje ephinda ngapha esayidini-ke emkhuphula ngoba-ke bemncoma kodwa-ke sakumgadla. Bafowethu ngicela uqala ngibikelela abantu abaqala ukusijoyina kuleli khasi ngithi sanibonani bafowethu-ke ngicela ngakhohlwa ukucindezela ibutton lika-subscribe-ke niphinde nilike-ke lama video-ke enginenzela wona ukuze iy'ndaba-ke uyithole isashisa zinjalo. Umthandeni-ke sephinde wasebenzisa-ke ubunsizwa bakhe-ke laphana-ke egadla-ke kuBobo umfana wepiki egadla isinyelele kodwa-ke ngapha-ke ekhombisa-ke ukuthi-ke uyamkhuphula ngoba-ke bekade-ke encoma-ke laphana-ke umsebenzi kaBobo ozophuma. Laphana-ke ubhale kanje uthi icasuke kakhulu-ke bafana bakithi-ke kulo nyaka-ke ithandazelwa ngumphakathi wayigaxa ithayi uBobo umfana wepiki wasefaka i-emoji yomlilo laphana kukhombisayo-ke ukuthi-ke uBobo uza nengoma-ke enamandla. Sikhumbule-ke ikuyavela-ke ividiyo kaBobo la abekhombisa khona-ke ukuthi-ke i-promo-ke siseduzane-ke ecule enye yezingoma-ke ezobe ikhona kwi-album yakhe azoyikhipha-ke laphana-ke umthandeni-ke sefike wancoma maqede wagadla. Abantu abaningi-ke bayithandile lento yenziwe igcokama elisha umthandeni umfoko amanqele-ke bayincome njengobunsizwa bathi-ke ibona bunsizwa-ke lobo bufunekala endimeni kaMaskandi baphinde futhi baveze ukuthi cha uyakwazi-ke ukuseka umuntu umthandeni-ke laphana-ke ngoba siyabona ukuthi njengoba emposte-ke ekhasini lakhe lokwa-Facebook-ke elikhulukazi-ke kunawo wonke laphana-ke kuyabonakala-ke laphana-ke ukuthi-ke umposte kuleli khasi ngenhloso ukuthi abantu bakwazi-ke ukumnothisa-ke nanokuthi-ke banake-ke into eyenziwa uBobo. Lezi zinto-ke beyisho laphana-ke kuma-comment-ke akhe-ke umthandeni ngaphansi kwekhasi lakhe-ke laphana-ke okuyizinto-ke esikholwa ukuthi ibalulekile endimeni kaMaskandi ukuthi ukungcweka kuyohlezi kukhona kodwa kunokungcweka okuhle kube khona ukungcweka okubi kodwa lokhu bakuthatha njengento enhle abantu abaningi-ke njengoba-ke kukhombisa ngokusobala ukuthi umthandeni-ke uyancoma-ke sakutalapha kodwa-ke futhi ekugcineni kosuku uBobo kuzomsiza lokho njengoba-ke sazi ukuthi umthandeni-ke unabantu abaningi alandelwa yibona-ke kunoBobo. Bafowethu thina-ke sisiqiniseko esemida-ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo siphinde sikuchazisele kabanzi ukuze-ke uthole-ke ulwazi oluthe xaxa. Bafowethu asidibane nje kwezinye.